Abaraya bwase bono nigo bagendrete n'etaro yabo imeye county ya Migori kero bagendrete komochia bono serikali kubwatikana no gokonga kubugima tugusika bosyo nigo ekiombe kia Dentist for Africa kubwatirana ne wodi ya Masige East inse yo MCA wodi yo Michael Mutume nigo bakore taro ikase skuru y'oboroso ya Nyamaruma irigo semya borokiwa igoro yoboche n'ubwomunwa anene okurinda amaino. Asamarieta Michael Mutume omo MCA Masige East Ward koruba sub county rere turase skuru ekoro kunyamaruma Nyamaruma no wang omoiso we ward ya ito tubakaine na sameta mukwerero ase gucha etwale tale na leta abanyagitari bakuru Germany bakuru ase kyombe ko kunga Dentist for Africa in collaboration na Christa Marian Hospital. Eba ichaga rero ngorigire libara abana ba grade 4 5 and 6 bari barase skuru ya Nyamaruma asogotema kuligire their dental care bosa mainabo ngakia mainaba amete mechando kya bwate anengolika bari recommendation basikonyora abana bari babwate mechando asa mainabo ebakwarwali for free ero ebachasa abana boka ase umutinyo yo iga nabaleta base community bakabeka ekampwe ya mase Kiobegi hospital bakarwali abantu 216 abayiboli babana abayiga ande bagacha Kionyo hospital asobana barwali abantu ange 191 abantu abonsi barwaliwa abandi mbabwate amaina abachoketa yanda atakire kurusiwa abandi barwalete bakabarwali for free. So far ase Masige East twatore dental camps kirange 8 aso kurwali abantu baito wasokotama kubashulikira amangana ya maino twaro abantu barusiwa maino rero igabanya gitari bange report